Hello guys and welcome back to Ngailow Kipgen official. Tuni ahi masangan sa ibang uwa kay mag community po sa inyong mudu tain. Boison Kipgen singer pa Q&A boldi tutun la kain boldi hiin. Kasi na sot tain kabol ko nang sot tain jong le budi na uju kana bol thewa po na. Tu hai vai ge li jong le tu hai kain boldi hiin. Tu hai video call kain bolding kosen kain do ding chaw chane du na. Guys asa chane view tin tila subscribe like share bolti ala kain call ta tu hai ma. First question cho hi ai le boy them lo ma ki tin ama question hi le question thum chan au min question number pa na pena chu hi le bro ka hin ngai sang ma jing e question number 1 chu hi le holai ho hi ham chu le number 2 lungset te in Ngailow hileng ida kaka dinghm hi chila khu ne hin sa pi o ka ngai number jing e aban le question number 3 tu chan a hi la ja nasa do hi tam henum ome bro ke ma boy them lo bom from more 18 question number 1 cho hilia hulai hon hi haman te bro na comment hin sayo khabe ka comment cho hilia da sai no chu tulang area ho ka hi na tulang area la nga ai tu la nga tu songjang pakang village ki tin chela ho to ka hi ole tuai question number 2 lungset te in Ngailow hileng ida kaka dinghm hi chila khu na hin sa pyo te bro nang nasa lo da nang chu tu ta chawang cha la juna la we na ki um tin ki kom da la ho ki su pui the hin tin na nok thei la ale tam pi ki um hin tin to ai phaya ko na we na ko mi tham mi the te kim khom na yo teng le yo chim lang ko di ki hian ngon de ole la question number 2 chu no mo ne sa lo du in he them du na viewers so in ting ai la tu a he question number 3 tu chan a hi la ja na sa do hi tam he no mo me bro te la ja na sem no tam total la hi tu chan a hi an te bro la hi ka se ma min asa ti la wa ken ka ki se ma ka sa ni sim ka sa oi na total la hi 20 plus wang hi tai 30 ling di de ta tu chu 30 running ta na bro mle tu a he Julie Kipgen ki tin uboison ngai sang umma ma jinge pidinga na o hiti ngai hiti unique ham chule na kumle na comment chule Ngailow hileng ida ka dingam ti te kho verse khat le khoj khat in sa pyo tikinin a question number 7 chule uboison ngai sang umma ma jinge pidinga na o hiti unique ham e pidinga no unique ham bro in sayo le kaya hi na kya ya lo yo chu pi tu se den ni angai no no min na angai no lo yo min la sa yo shi chu chu hi na angai sang ba nga cho o chong ya nge yin na na ba angai sang lo khat nga cho o chu kan nge zo lo na ti ta ba khat ti chu yi nge kyo ma sei ji ke chule ama question ni na chule na kumlen khomin an te bro hin se pikin ole ka kum hi June 1 a chu a chi sa June 1 a chu 24 ka thina hin na ka comment cho hi le ai tiro lang an jo ka sei ma chu ai tiro lang song lang ho ka hin tam jo hi kaung pi a ka settle win na then like to hi phai a check ko na ko me ole abana chule singtang pa ki ti ma question in do num chu hai le bro boison na la sa la hoi chi pen chu na lung thima to kha a chule na la sa la hoi chi pen chu na ngai num em ama hin do chu le na lung thima tong kha to na ngai num pen an ti bro hin se pi o kalung thim atong kha la ka sa hai na la ka sa la hi kalung thim atong kha hi niyo min na je jo ke ma khatta la ka kisi ba hi na je to ni ga he the ninga tu pe ta chi pen ngai lo leng ida ka ding ham na ni chu to kon na tong kha ateng le to ke ya dinga kalete song tu pe pe na dinga tha pen kamil zo lo ki ti ko na ke ya dam lung thim atong kha ma ai nge che yi ele asikan chana na ngai nom pen ni pi ham nang la sim la ai nang la sa ho la a ka ngai nom pe ni tam fi ngai lo wi leng ida ka ding ma ngai nom min na ka ngai nom na je chu ke ma e pi ham ke ma lai na
ngay ta cái xịt khá đây na chỉ tên là cái anh nga cái lúc chim tông khắp bên lệ các ngày nông bên khắp hen tiếng à chỉ tên là tua thọ hồ thì bên mi anh ngày nông mình tên ngày nông rồi cũng nằm tên thì ông lệ trên các ngày nông chủ tua tua cái mình dâu rồi của các ngày nông rồi ole ama question mama chu upcoming song ipi haman ti bro upcoming song nene yam nene loham upcoming song hi tam pio min na sei di pen nong ka he di poi na mi ayong o min ki ayong o min na sei di pen ka ale tua hi question ban chi ke ting go ku ki kitien bro bu kong za za nene gm in say bro bui ke buni ka hat poi na pe ka ko nga ki thu za ko kani chai le ki chai yeng kani zo lo ngom ji na chi chai buni ka ele kong khat ti ne chale na ele askan chan na chu mi mukbang bol ho la a koi ni ngai sang penam tele mukbang jiru thang jalam ki ti ho na flow by te ki to dang dang ho koi ni ngai sang penam an te mukbang bol ho mi ho la tu lai ta ding a ka ga ngai sang hi pitam ni yo min na to SB singte ki ti na chapang ni khat to pa na ni ji ko na ni chu to kun ho ding a yong han ta in chunglal ku ki ti ko na han pa ko het jirbam pa ole ban question chule chong nu ho ka ki ti ma question chu hile nalasa pha le na stage performance ka vet nom dan iti kumala sa nong ki panam iti kumala sa nong ki panam ti choin sei pe bro la sa hi riko la sa ong ki pati ti ala ni wa ko na la sa ki tha mo na ai wa chu recording ti ala chu 2015 recording kong ki pati 2015 2015 he abana chule nyam nei kim sing set ki ti kinin ken ka do num chu hi le question number 1 nasan ha ichan hi ham na nasan dan tingle na khomin abana chule the meaning set full name u chai ja ni ham nang ja chanan hi ham I quit that a lasa ji pha le ka ge pa e in na ama spena chule nasan dan ha in say pure bro na nhiều thiệt cả hai thì 5.2 cái gì 5.2 ale na khomin chu hi le ajro langa song jang hetawin thum chan a chu le the meaning sen te bo na full name title full name meaning sen đi cái ngày đà này cái ông cái hành gì cho hạt mi zo sin boison kipgen na bo he lalgogin kipgen hi in ho in he wa chale boison kipgen hi in na tingai le question number 4 chale ma ja chu u chai ja de hi ham dang ja chanan hi ham ati bro u cha hi mi thom kai bin na mai kom ko bin pasal thom kai bin ke ya ta pen kai ye lele question number ban chikirutin chongnei ning ho ki nei ka sa hi o chitela hu kha ve hin sa pi o tikenen chu sei ta win sa thelo di hi in an he themutin tinga thing zoi kim gang te dongmani na hitam boison anti bro relationship or taken khada za in sei pi wo tu beta hi dongma ka nei poi na dongma chu ka nei poi tu pe ne guys tu ka ako single he tingle question ban chale upam son kipgen na sala kiti na ama question chale Messi Ronaldo footballer Messi Ronaldo chin ngai sang penam se pikin na bro chi ga cái sai sao le na chi lang pa holo chi abonin ka ngai sang invite sei dem ka vet da tum ka ngai sang tum yong awum di pon na ai wanga chu abon bin thim su ai wanga chu mi khadi thil bol thei khat mi khadi ilunga ko na i biam mi khat ki chu sarum ji vet to na jo ke ani awa Messi ye Messi fans na ke CR7 ka he ole aban chi ke tai tin
mang ting gin khong sai ki ti en ma question chu hi le bro Ngailow hileng ida kaka dingham khu nang sim ham ole mi sim ham hin se o te bro in sei ki no kha ve mi he ding in pen ni chila pen hi a seida na hain na a hain ka ti dan chu hichila hi ka broken zana ka sitin na ala hi akharas ka ho ke si me hin a thing thinga sia chu itela ni chi boi na yong ana sin chia chu akharas ka ho Ngailow hileng ida ka dingham kitilai ka akharas ka ho min gen han lang le hichila ka hit mana ko ati mai thin na ba cho thing thinga chu hichila ka ke si be hin our so ku mi khat hin la ni hin sa pyo tin ni chu a story hi thu sim banga ko hin thona na hi chu ka gol to aba na hi che khalas ka ko ke la khat ka to de hi thei de am ka te khon mom lo wai in na e ja chu ai boy tu lai ta boy ka boy in hi che chon ke a ho to in ka ting twin hong ka sit tai sa ni cha ko no kon a khalas ko no kon hours twin la ngi ka tia thum bei lang kana sei la kon ma hon lung lo mo ta ko ko in ti na e ja chu ni chi ho ka hin to ai le gel pha lo bia ni chi akharas ka ko ong hit kha na akharas ka ko ke story mo mong hin awar so wang ko ni piam ama story a ko na ke story to ka kya na ka sit yeng ole aban chi ke tau tin lonu khong sai bro na stage performance kun elo khaji e na o hoi hoi lyrics to a hi kit le an si in a vele zan ham kha ka ve a ka vet a ka ngai ji a hi e ka ve chim thei poi ibola ka ve chim thei lo ha plain sei pi o ama in na la sa ve chim thei lo chu ngin a ji nan sei pi da he bro sei yeng lo na ti ban chu a ve chim thei lo chu ama mina ji piam khat dang cha na ti mai the na ole sara ho ke ke tin domane ne em ka ti le kan hin puya ti e a thing sel hin sei so o ingai pi dongma ani em an ti bro thing sing ai se o I think sila chu doma ka ni poi na a ji chu tam jo mi tam jo in ho ten le doma ka ni poi ta la ta san ji lo pi ji na mi te le tu lai ta dinga chu pi an kham khama chu ga kala sa chong chi le chen mi o sen dong ma nei dinga i gel ding ni na la chu koi mana ta san ji poi na thing thing a chu doma to pe den wan ka nei he achule ban question chu Tommy Singh son hi in bro boison ken nang kahin ngai sang e nang koi na ngai sang pen am aji het nom au me chule nong mai zat ni nei tam ni se bro koi ni ngai sang am ningin an ti ve bilang pa ngai sang ama question chuna bro boison ken nang kahin ngai sang e nang koi ni ngai sang pen am aji het nom au me chule dong mai zat ni nei tam ati chu hi jing e bro a sei dan chu ken nang ka ngai sang e nang in koi na ngai sang ma ti dan chu la so oi de dan chu na le singer ho na ta ma sei dan chu ya le ke ma chu ka ngai sang chu MC mang cha kipgen na ama ko ka ngai sang ki hil na ka ni pen na ama ko chile dong mai zat de nei tam ati chu dong mai zat de nei tam ti x zat de nei tam ti ne mai the he na bro nang mai ya le sei kino le x gup ka nei li zile cha nei tan ni wang zine hil dai tua single na bro le next question theme nu dz kitin boison ngai sang na umma ma jinge ken ka hindo nom cha hi le stage performance hi la theme mong in hi chi performance hi neki jilji am neki jilji lo ham crush na nei khatam na nei le na crush nu min hendom au me ti bro stage performance ka ki jilji poina ina ka ki jilji in chi chu hi ingen stage chu ma ka kal do teng le a cham chama po yeng jin ka mo ke le kasi kan ni poi kas tu pen ole singboy gang te kitikenin bro ka hin ngai sang mama jinge chule na la sa hi pida ni ti them ham chule mitin lung a hi ti koi kha a hi ti khoi kha ham
kalung dong e hung ma chal jing in lang adang jong him bol jingo chiwang chu hi le question answer le bes he na bro kal chup ta tin to hi le aban ting nei wa ho kip gf nu na choi sang le in te na na la sa angai in sa zom jing ding in ka hin te mi boison ate bro chu nang gel dan hin seo question chu kha the he ken na bro ma hi chu na dong nu na choi sang hen te ti cho na dong ma ka nei lo ji na cho na tu to se ke to a chu viewer so kama ka sei dom chile a gf na gf nu na choi sang hen tin na tiu hi in a ti hi in ai wanga ane lo hi in ane lo ji a chu a choi sang dim lo hi ta re na chu hi jing lo chu taw te to a hi bana chule them sing son na ki kinin iti le hi bang a hi la sa na thit mam no o jong ngai war e no hoi jong ji po ye na ama typing chu a ke chi ja point a na hin se pi o ne them sing son na ka len tin la sa thit dan le na mel hoi dan na se pi o te bro ma ta sei dan chu la sa chi pitiam ke se dia la sa thit dan tu le la sa chui nia wa ko na gyung ki kitil kitele polai dunga dukani chi to wa ki mo sa to ang ki mo sa ing katinga ki thim di katinga ki thim la den ipiti ki thit cho mai ti ham ke ong ke to na oi dan chi ti ai la chen mi be da za da hi na ama mi na cha kan hoi yong mai tin tin khat mi na ko hoi lo mai thi na chui thì có hồi đó chú cái explain thì bồi nó mà vẫn đang explain người ta nè bài bồi số nên tin được cái tiền to chele bana chi ta ten joy si lam nei thing ke tien na khomin epi ha mati na khomin choi ha ta win na abana chu kumin za na phat le jine din ki god am asa hi gp inge na team na tup na do epi ha man te bro na kumin za na phat tam jine din ki god tam chi chu sei pi o cái mà cái kia là hi ni ho ba ma ki na ga gel khat na chu ha le cái chun 28 to 30 ke ka ho ka tin ai wa nga chu gel lang khan ai gel ai le in sunga mi u pa ki hin in chen no khat be ki sik do to ga chi nei lo ti ka ti ile la sa hi gp inge na team ate bro ka chi pi jing de ka zo chana na even my mom and dad na ka nu la ka pa in zong ei kham zo lo we na sa ale na tup na doi pi ham na em in life pi ham bro em in life to em in life ka nei poi to ai na ka to hi ka na to hi ka i mi the em in life to singer be hello to become a good singer mo chu ina mi te ale e mi te sunga chu la sa hi internship na thei poi na ting ting ai se la chun ipiti se dam phat ong nei kaka ilung lut zala ilung lut in e kaya ki sai na ki ba na thei lo ji na so biam hi thei lo khat min na ya chu ai thei poi ti de ole ti filimon jam phulal hauki brother kin ka do nom chu ala sa hu koi chunga la si a la si mam ole ept ham te bro koi chunga na la seram le ept ham chu he nom mu me tin sei pi wo bro ichila hi ka sei bonga chu na ichi ka sei ne la chu la ka broken ne la ka ti na ka ta sei dan chu ka sei jiong be yelin ki sei la pasal ki wa nga hi ilung si ta khat chunga hi iluso lam nong ki hello hin na ichila ka sei ma ko ki sei ilung ge la la bu lui zaro men kami thi to kanak tui to ki thwa kana se den na ichila ko ichi kex no hi yeng kex no cho aman ki het nan tin na video he na ve na le aman ki het nan tin kex no cho amin ga pha jom cho no bon na kex no cho ngai yeng question chu ni hi ne wa answer kha ta ji chu ala sa hu question ala siam ti hai le ama chu na se to ept ham ti in ept yong cho ti di po in x nu to aki khen na broken ja chu sim he na x nu a sim khum ti di jing maintain to in next question chutin now rex guite cookie artist channel atikiti in bro tu na ki ngai pinu or dong manu khu na lungsit mongmong amen ti in amawang relationship ma umi po single hi in chu kal chup tawtin
chule na jinai ting chai za kineli na tm na min ta le na komin ta jong e se pi o aban le komin za ni tam bro hin sei bi kino cha chule na jinai ting chai za kan nei kineli na tm ho cho cái gela hi pasal te ka hi win na te la u chang ka thom win te cái gelda na wang chu cha hi li cái này hen lang thum nu me hen lang pasal khat le ka te ai le the min ta le na komin ta jong nei se pi o ti ke win se pi kino bro ka ve chu kong ka hai ki ta ya comment ta chu hi le lalgo kin kip ge na hin na ka comment chu hi le ai tu ro langa som jang a hi in atam zo kaung pia ka se ta bin ke ina kom be point to ai phaya na ka to phaya ka mi che ko na ele kum zan hi kitam se bi kino bro violin achi sa June 1 chu 24 ka thine ale tu ai hau nyau ku ki ama question jang hi bro na kho hoi lai ham no kum zan hi tam chu hi le a kho chu hi le ai tira song jang lang hi in a kum chu le 24 running tu a hi aban chi ki tautin go chong loi ama youtuber hi in hello it's me go chong loi x zat na nei khat em nain ko a nomna sa na ipi nomna sa na pian le na gen theina ipian ipi ham la sa hi iti an hung kipat tam kipat ham jinei phat dan thing pitan jin nei phat dan thing an nei question khat he jin nei phat dan thing an nei din tm ole chu na sei da jong le chat net ji chu ati na question chu jinei chu dan thing am ai lo wala jan thing am na ting ai le la sa hi itan hung ki patam ti ho chu hi in nai dong pat ket lang ma pan pe na chu x zat na nei kha tam ti e bro x zat jo ka sei ba chun x group ka nei kha in li jinei ta ni jinei nai lo ele nin ko nanup sa na pen le na gen thei na pen ipi ham an ti e bro kanop sa na pen hi ki sei sau le 2018 ama chun Bangalore na tongin ka chin na July ta chun ipiam wang le wang idiam wang si ki tu idiam asei jong ka he point hi July ta chun kanu hi hong dam mo in sum ne hi na sum cho ipiam hong na si ti idiam au min chu emergency ta ku jandi hong hi in kapahin azolo di pa na hi ke hin sum ho na thei thea ka hola abana kanu hi ken ke ma ta in kapa ipiti seidam kasu zum na yong ai puin na in sum gen thei ha sa ki hin amang ku pai na nei lo pet tai din ke ding ong apart yong hung hi mai thei hin it's like a chun kanu hi ken kan ki zenin kan ki zen hi ahung dam do hin sum ho operation ke bo polang ahung dam do hi ipiam kanu dam nong chu ka ki pai ipijem tele leise na kanu khat zen dam thea ko chu ke dinga ka in kwa ka ki pa na pe nei he teng la kan asin na pen tu tia le explanation ni ha to ka gen thei ni pen la ka asin ti te le tua Ngailow hileng na sim kum noi na ai le next question ama go chong loi question ma chu hi in la sa hi iti anung ki pat ham ati bro kasi ba chu la sa hi ni wa kun chung ki pa ni na recording wang chu 2015 ako na kun ki pa de 2015 he oh guys an mel chi na ki mel chi ting le jin nei pha dan thing ne dinati m ole chu na sei da jong le chat en ji chu a sei dan chu dan thing am ai lawai le ki jam thom ti nge bro sot ka na chu ho ji pen na tu ma min sei pi ole dan thing ki tu lo le ki zo lo de na chu dan thing chu ko ji dan thing a chu ki dei ji e na ko na sei dan chu dan thing an tu hi wanga chu 100% na ta san lo na bro ti dan chu bol zo dinga chu dan thing ki dei ma ai wanga chu ki ta san zo lo na chom longa sei dinga chu dan thing a tu hi e tinga hele ban se ki taw tin sei kho khong sai ama youtuber hi in
bro itiala sa nung ki pan ham tila chu 2015 hitai na hetawin abanan chu s go go gangte amang youtuber hikinin lai jan sa do tam hoi chi pen ni nala sa na chi pen namin angai nom pen an het am Ngailow hileng tila na sa hi koi sim ham an te bro mas pena kan do ke de chu hile lai jan sa do tam an te bro lai a chat ka he point 20 plus in 30 singet nai lo le hoi chi pen hi nala sa na a chi pen namin angai nom pen an het am an te bro ngai pen chi pen la la ho hi biam a chi pha hi a pha ro ko min na mi ga he thei tia le mi ga he thei la min angai mong te la ko hoi mo kan da le ong phat chong phat lai chan na chi the ing na to ai an khial ka ding ngai lo hi lang i dia ka ding am na ni chen an khialen bi chi ai ai le tua mama chu Ngailow hilang tila na sa ai koi semam ta le an ticket evin chu sai da du tam an zo ki sai ta na ole tua hi nam question ban sa ke tauten I mu du tan video a chi question chu ning ni hoi ho ki uboison na jiding a ipitabang nu mei na dei am an te bro ipitabang nu mei na dei am se pi wo ipitabang nu mei na dei am alien ham ahoi ham as jiding a chu in kwa e chen hom pi de cho hoi chu ki dei na ahoi number 1 nu mei agong be ser ka dei pon chu ti ta thau ka dei poin na ji chu nu mei chen de te la tam zo ka thau nu min na thau nu min ji chu teng le ke nu mei ka dei chu a thing thing a ga ki sung lu jab le e chu ti le a ji ki ji na chu e ngai lu ti sa ai na ken nu mei ka dei chu ke sa nga kanu le ka pa le kanau te ni ngai lu zo ding ka dei ding noi cái sung in chen khổ sao rồi tính na is a tawin nga si kipgen ama youtuber hi ama ko son ngi dong he tawin lai jana sa do tam bro iti kama pa la sa nin la nin sa pan ham chong he tawin na se ya tawtin lelin ho ki a performance ka vet nom wale chule dong ma ne Ngailow ham hi bong hoya tin hoi jong le dong ma ni poina ken hin pai tangin question tam min chai ba utien genji golun khautia tangpa kheri khial lo la hitla hi nang semin ka he in koina sim khum ham neu khat nen sei the diam te bro chi chu ken sei ki tangin x nu sim khum he o a sim comment tu chana he x nu sim khum nu zuwa pana chu dong ma nei ta lo single hin lai enjoy si kip gen ese chunga ka ngai sang pen pa fu pen pa hoi pen pa dong ma nei tam ti kinin anei hi lai ken sei pi ke tang e dong mai zan ni kha tam te bro x zan ni kha tam an ti nang ga se yo nang se lo na so jap tai x group ka nei in li jine ta ni jine nai lo a thom mei chen nei tai chi ka sei chong cho a hi ki ta na koi son hoi tam zo ki bang bang hin in het thim do hin tin phalne hing kip gen Ngailow hileng ida ka dinghm tila hi kai nom ka ngai chung thei poi nang simam ka he nom wale tin chong chu he ki tawin na ban chi ki tawtin mangmulin kip gen Ngailow hileng ida ka dinghm mi chila hi na sa pi ham ati bro na sa pi ham ati le x nu chu jing do da han bro ele ti hai x nu he o ele thingning mate dongman nei tam bro ti kinin answer it bro nang ga se ya imo nei nu tam le ka nei poi mial hai bro ka mial hai mana dong ma ka mo nei dam ga ti tangoi ele aban chi ki ta tin boinum ti dam boinum kip sik den moi son dong ma izat na nei khat tam na lung se pen koi ham tua ki ngai pi hi han x so hi jong le te bro dong ma nei khat dong ma izat na nei khat tam tin chi chui le ken se tangin 6 a hi en aban pa chaman hin pla in tin na lung se pen koi ham tua ki ngai pi hi han o x so hi jong le na lung se pen x so helang ki ngai pi hong le sukui na lung se pen am bro ne ki ngai la ewa cho
lung kana lung sit pen chui tia la na Ngailow hileng dia kaka dinghm te kasik kun nu hu ama pu ai yeng tu chan ni ngam kan mil nai he na chui ti lai cha ni sim do tam chule golang na hi mu pa ni hama tin ala sim chule 20 plus tai pro 30 plus tai la sim ka sim do mong mong hi aki sim do mong mong ta le 30 ho to bal le ta 30 plus he guys chule golang ni hama pa ni hama ti bro insane ya are you do ma ka ki mu zo in le ti pa is still not getting married golang ni lai kusan ke chai ba di ta in Alex Minlal kumizat na hitam itila jine dinga ni ki kot chong hi di ta in bro dan sai ki dam nang thu he bro kumizat ni hitam itila jine dinga ki kot an ti ve kum hi 24 ka thing ta in ateng le jine ding hi kum langai se le 28 to 30 ki ka tin nai banga chu athang pi a hi in sunga in chen ka kisip do ka bang hi jine lo wi tia ka ki gel he ai banga chu sing la thai kan mo ne yong sei thei lo na ele question thumbok si am ta in thumho jong hi akilo thein na in sai chop jing ta ing Jax boy chung khong sai bro na GF movement in sayo at in no girlfriend na bro ale ning hoi them tilen atikenin uboison holai honi ham nongmani nei tam atikenin bro si pikino achai nai ta nang achai ni lang na comment le ka ko chu hi le ai tu lang sung rang ho ka hi tam zoi kong pia ka setalin ai wanga chu tu din mona hi phaya ko me dongma nei lo na bro nge ale kha khan lovu ma ke tin mai dongma na nei am di in koi last question he tai chu dongma na nei am ti in bolang hin sa ro chai na hi ta in khan do ma ka nei po e chu hi ina guys tuni with singer love song cookie singer thamna boison kipgen ama to Q&A chung ta kan bol na ni tin mi min selling la wala su khir bo khilum jong la ki hethemutin chi video ki simi any gel sanglo du inila hello du it's just for entertainment na saying ama insung ama chungchang tu head bien nom hodinga ga ki bolte entertainment na dinga ga ki bol boven i chen ki dem ho na bol po huitin ai chi video hi ne no mai le chen chen na long se ten subscribe like share ni ne bol pi wo guys bye bye